Nalazimo se u selu Tijanje u okolini Guče, gde danas prisustvujemo vađenju krompira na ogledno proizvodnoj parceli firme Jutro Guča, koja je ove godine na površini od 1 hektara izvela jedan veliki ogled sa preparatom Maska, odnosno zemljišnim repelentom protiv svih zemljišnih štetočina. Ovaj predeo i ova proizvodnja ima velikih problema sa zemljišnim štetočinama i zato smo posebnu pažnju posvetili ovom ogledu. Ispratili smo ga od setve pa danas do vađenja da bi se i mi uverili u efikasnost našeg preparata. Sa nama je danas Zoran Radičević iz firme Jutro Guča, koji je i vodio ceo ovaj ogled i koji je zadužen za proizvodnju u firmi Jutro Guča. O Maski smo mnogo pričali, skoro godinu dana i došlo vreme da probamo. Nismo htjeli ništa o njoj da kažemo dok je ne probamo. I sad ćemo da vidimo njene rezultate i da vidimo šta je pokazala u njivi. Nalazimo se u njivi koja je podložna zemljišnim štetočinama. Znači, podložna je, ovdje se dešavalo ranije, imali smo bušnog krompira i ovo, a sada imamo sasvim drugi rezultat. Znači, imamo krompir koji nema nikakve oštećenja. Znači, nismo ga našli u celokupnoj površini gdje je maska korišćena. Masku smo primijenili u sejanju. Znači, primijenili smo je depozitorom 40 kg po hektaru. Sejanje je bilo 22. aprila, a ogrt je bio 10. juna. Znači, imamo taj period od nekih 45-48 dana kada je krompir čekao da dozrije u zemlji i kada je bio najveća mogućnost napada zemljišnih štetočina. Kao što vidimo, ovdje do toga nije došlo. Možemo vidjeti o kakvom se kvalitetu krompira radi. Nikako oštećenje od zemljišnih štetočina nema. Takav je krompir na cijeloj njivi, znači vidimo, stvarno smo dobili odličan rezultat. Nalazimo se na najvišem dijelu njive i ovdje bi trebao da bude najveći napad zemljišnih štetočina. Kao što vidimo, maska je odradila svoj posao kako treba. Nigdje ne vidimo oštećenu krtolu i ne vidimo nikakvi problem sa krompirom, kao što se vidi iz priložena. A što mislite da je ovdje najveći napad na ovom delu parcele? Pa zato što ovo je najviši dio parcele i tu se najprije osuši zemlja i ta žigavac tad štetočine najviše navaljuju krompir. Mnogo više napadaju u tom sušnom periodu i tad je krompir bio ovdje u stanu mirovanja. Tako da ovdje maska sigurno odradila posao kako treba. Vi se godinama bavite proizvodnjom krompira i u toj proizvodnji srećete se sa različitim problemima, kako napadom zemljišnih štetočina, tako sa napadom drugih patogena. Recite mi u odnosu na te ostale insekticide koji ste koristili, vaše mišljenje, gdje je mesto maske u odnosu na te druge insekticide? Pa proizvodnja krompira bez zemljišnih preparata za zemljišne štetočine, proizvodnja je nemoguća. Znači, koristili smo mnogo preparata, neki su bili uspješni, neki nisu, da ne pominjemo sad imena, šta je. Najbitnija stvar ovdje je rezultat koji je maska postigla. Znači, nama je najbitnija stvar da li preparat radi ili ne radi. Očigledno je da ovaj preparat ove godine ovdje radio i da je odradio dobar posao. U prilog tome ide i činjenica da prateći evropsku regulativu i zakone Evropske unije i sa našeg tržišta će vrlo brzo u roku od godinu ili dve biti izbrisani i izbačeni iz upotrebe zemljišni insekticidi koji u svom sastavu imaju pesticide. Znači, u ovom momentu možemo da kažemo da mi imamo spremnu zamenu za sve zemljišne insekticide koji se budu povukli sa tržišta. Naša je prednost jer je maska organski preparat koji je nosač je organska baza na koju je naneseni su ekstrakti i razni mirisi koje deluju odbijajuće na sve zemljišne štetočine. A s obzirom da sa rezultatima koje smo postigli na ogledu, mogu reći da smo mi rešili dugoročno problem zemljišnih štetočina u našoj proizvodnji. Taj problem je zadavao mnogo briga i mnogo smo imali glavobolje zbog toga. Smatram da smo postigli veliku stvar i da smo dugoročno taj problem rešili.